Hei hi Akasvani Aizolani Chanchin Thar Achir tu Silian Sang Puya Tourism Minister Pulal Nginglo Marchuan Khwalzin Tamzok Hip Turle Mizoram Tana Sum Tamzok Thokchok Thei Turin Tourism Department Chon Theina Anei Ati Environment Forest and Climate Change Minister Pulal Thansang Khovel Thangzela Ramngole Nungchahum Hal Nasat Atul Thu Soin Hemikonga Hian Forest Department Nemi Puithauna Apaimo Ati Prime Minister Narendra Modi chon trong kam teng khong le na taka in be chon boina chen fel thailo wangin in ngai dam ton angai ti Glasgow Khopyo Commonwealth Games ne America India chan chena voi khatnan judo Asmita Day chon gold medal ala Tourism Minister Pulal Ngilova Mar chon khwalzin tamjok hip tur le Mizoram ta na sum tamjok thokchuak turin Tourism Department chon theina anei ati Nimin Khan Tourism Minister Pulal Ngilova Mar ka ishuin Tourism Department review meeting ne ni a Tourism Department malana sang te thlirho ni in Minister chuan Mizorama Tourism chu mason tura theina nei sang tak ani ti soin sum thok chuak thei tura chanla ka ngai ti a mi pui shil shia de zirtir ba ka Mizoram moina tar lang tamzonga mala ka tul ti soin khwalzin tamzok hip thei turin department ne mi pui thona tha apaimo atibok nimena department review meeting a hian winter festival chu lian ne ngel khet zo ka mana sarkar department sang tenen tha tho khoma winter capital of India ni thei tur khopa malak dan tur ngai to ni a chaltlang tourist lodge muna 4-star hotel ai niamlo sak turte Swades Darsana project har thelu ture tourism calendar le event sang te clear hawani meeting a talan danin tourism department noya PM Jugale bana ka yatangin Mizoram hun sang a homestay za samret pakwa sakani dona homestay te hi a sakphung le rong in angtlanga saktum ani ang Chief Minister Pulal do Oman in Fiamna lama Mizo Thalaiten theina nei sanga chumi ti pung zual tur chuan bana kai hnoya empowering Mizoram sport kalpui ani thuwa soi Aizol Tangnom Khotangin Tangnom Community Hall a Tangnom Futsal Club te AIFF Futsal Club Championship sani somni champion ani lomna nimin khan man puin Pulal do ma chuan Mizoram in Fiamna hunma ti mason mek ani thuwa soya ten zole new champhaya te phulem pha mek ani ti up Joint OMFL Viva Kone mun sang khel mual ti changtun na tho mek le thom hobak al om thua soi bok ani India timatel kha ni na kamo to tu anelo India national team in Ghana India national team the futsal World Cup ten pui tu champion pui the player ni kan tum so ni so ru chu MFL yan tak se and futsal players to point lotum flat and so Pulal do ma chuan India ram champion ni na du tok mai lova India in nga na le ram champion pui tu ni tum turin in fiami te acha ani Tlangnom futsal club champion lomna huna hian BL to MLA pusilo chhon thang le AMC Watson pakwana corporator Dr. Lamna Samangha ka ten thuan sei bokani Rampum ho pinelna AIFF futsal cup championship sani somni porokhi June thla khan Gujarata khelani a final Tlangnom hian Progressive Sports Academy chu gol nga in champion ani Home Minister Puke Sabdangan All India Radio Aizol Mizo Tong Humal Konga tho hlok berzinga mi ni ti a tong man dik chungchang a thang thar te kai shoi tu poimo dakani thua soi All India Radio Aizol Diamond Jubilee lamna hun tu khotlang AIR complex abot se amman puina Puke Sabdang chuan AIR Aizol Mizo namzi le tong van him konga tangkai takin na thok thina ti a Mizo namnun vong him tu poimo takani atibok Home Minister John Khovel mason zela All India Radio Aizol chon hamzia hum haltu pakhat ni in tu nai Khovel chang kana ne in herremin me puitan na lading rangati a tu nai Khovel midang in ngai sakton atlem zela in AIR Aizol chon lungai le kon nem tu poimo tak ani ati a program an don sang te chu mun kil khor thenga ngai thak ani awangin athazong me pui kai shoi thei tu poimo tak ani thua soi ani tu nai Khovel chian don lo Khiết tur lệ nấu bằng thế mua tan rem trang tàu lồng cái đèn tắm tập ôm ạ politics sa hay xuân in đây nó tắm tập ôm chi hen hôm nay hiền khu địch cắn ngày chán nó per chu All India Radio Aizol anh sẽ là hedin mun hi phong met tất turin tu nó thọc mép thế hi cắt sa suani Environment, Forest and Climate Change Minister Pulal Thansangan Khovel thang zela ramngola nung chahum halna satatul thusoin hemikonga hian Forest Department ne mipui thawna apoimo ati
nimina betlem veng thanga forest training school a forester bet som ni pangana le forest guard bet somthum pathum no convocation man puina Education Minister chuan Mizoram ramngo tha om theinan department na thoktu tele mi pui thona tha poimoti soin khovel mason zela ramngo le nung chom that le zone anga yati bok forester mi pathum le forest guard mi somni training hi kumin February ni atanga ne tan ni in training ne chunga ti thabi khan chot ne na kholian hen lompuina a hlan ani Ten zol khomi artilal himpu chuno pangkum tling lo pong sol thu boya thiam lo chantir ni in kumsom ni shom taka longin tang turle cheng sing ni choi turin ko tin shem additional district and session judge pijuli lel rin zami chuan shremne ni ngani khane ti chuaka artil himpu hian he case ba ka hian no pangpong sol thu boy case thona in a case pakhata hian trial kalmek ani agriculture minister pupisi vanaruatan kumsah ni somni pasire indian ramhason ni atumna infiam na konga masona chu thil poi motakan ithu soin hemi ko ngan mi zo infiam mi ten theina sang takan ne ti Viksit Bharat Aizawl District Sports Festival sani somni prokhana huna man puina he thui soin pupisi vanaruda chuan kumsani somni pasaria india churam changkang la intodel ni tumin ma lak mek zelani a masona chu malak na pakhat chawin athlentir theilova malak na sang ra su ani ti a heng zinga hian infiam na point mun paimo tak alu thua soya kumsani somni pasari mathira ta na sports festival botsen atum ber chu discipline thane inzirtir ani a engkong po zo donila discipline telo chon hlotlin na omlowani ati Minister chon nam ma kho chu thlai ti kuta ain ha thua soi boka infiam mi tele zulai te chu nam mel maru hlolaka inter film turina cha ani Sports Festival Aizawl District Sports Committee botsen in infiam chi som puroka in elna nei ni a mi sanga chuang antel ani Mizoram Legislative Assembly Committee on Local Fund Accounts chuan Finance Commission sompangana kal tanga longtlai Town Sewer Disposal System FSTP Paikang zau KMMTTP rotan NFA Committee on Local Fund Accounts chuan chanrang rang awanga amun ngeya kala NFA ni thon soya ni komerbril ni som pakhat de honto voin thlanga mumal taka laman thailo chu vei omanti thu ta langin chakzoka malak angai don anti a longkai kho poila chevel khuaten tangkai taka an man the turan awangin mo phur tu de chak taka mala turin an cha a longkai town sewer disposal system chu amala man the tule enkol tu mumal taka nam thenan LED le sanitation department LADC te amala ma thutkhom ne turin an cha ani Committee on Local Fund Accounts and Chairman Dr. Lorraine Alpeglin Chinza Advisory Chief Minister le longka SBL to MLA ni bokchuan a ho ani chanchin tharia kasmani Aizawl tanga ponani a voin chan hudan hile chan via chanchin thar hi pon le ni ang Prime Minister Narendra Modi chon trong kam den khong le nataka in be chon boina achin fel thel owangin in ngai dam to na ngai ti ni zana social media video ti chwa he thui sen pomodi chon need boina awanga Jantar mantar alung aldalan tiyan muna tlirol may tse pakhale midang eng mazatin trong kam molyo tak takik an mang mutur omchu clear tu te po at hong leti a pumadian thalai te chuan ti solpat ane thewangin in semnain in kai soina tha apoi moti a ram calcium athuk jokin ronin ro se adu thua soi bok ani हाय फ्रेंड्स आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया मुझे तो गालियां दी गई मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी न जाने कितना भद्दा स्वरूप था लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है Independence Day sani somni prokpola in elna I-Day football tournament of Voinhian Mall Puyarjiv Gandhi Stadium khelsun zomani dona choma dar som bakata Lushai Corner FA le Aizawl FC in kheldona chonu dar khata RFOC le Kanan FC ten in kheldona ni nimin en khelma sazoka chan mar FC chon Bongkon FC 5-0 in ni a in kelnung zoka sai khama kon FC chon Manipur Club Gangam SC sini final ne bok ani Karnataka AITA National Girls Tennis Ranking Tournament Under 16 is Otaka Mizo Mechia Regina Lomkimi a champion Bengaluru Khopoya inalna hian nimin khan final Regina Lomkimi hian Anisha Marian chu 6-3 6-3 in a championa Regina Lomkimi Mizo Mechia zinga national level junior tennis tournament champion masaber aloni to tuna hian Bangalore
the sports school zirlai ni mek ani Glasgow ko puya Commonwealth Games ni meka India chanchin avai khatnan judo Asmita Dechon gold medal la mechia ke samli pariat intisia ka Asmita Dechon Canada mi Heidi Kwak chu 2-1 na in gold medal hi a hlo chhuakani hiti hian India chon na pumpuya medal som pareta la to a gold medal pali silver medal pakwale bronze medal panga ala to ani chanchin thar serti top na na tlang pui Tourism Minister Pul Hinglova Marchuan Khwazin tamjok hip tur le Mizoram ta na sum tamjok thokchok thei turin Tourism Department chon theina anei ti asoi Environment Forest and Climate Change Minister Pul Thansang an khovel thang zela ramngo le nungcha hum halna sata tu thusoin hemi kongain Forest Department le mi pui thona apoimo ati Prime Minister Narendra Modi chon tong kam den khong le na taka in be chuan boina chinfel thelo wangin in ngai dam to na ngai ti Glasgow Kopuya Commonwealth Games ni meka India chanchin avai khatnan judo Asmita Dechon gold medal ala chuzong chu chanchin thar kan pon thei chu ani